Dobrodošli u treću epizodu, poštovani gledalci, hajvanera. Naime, mi ovdje nećemo vidjeti hajvanere, ali ćemo vidjeti njihovo djelo hajvansko koje oni ostavljaju u ovako lijepoj prirodi. Amsale, snimi malo ovu prirodu da Raja vidi kako se nalazimo na lijepom mjestu. Pogledajte ljepote. Ali Raja, ovdje dođu hajvaneri pa ostavi ovako ovu limenku, čuj opatinsku, limenku pive, drinkenzi, ovo ćemo mi pokupiti sa sobom, da znate. Amsale, ti ću uzeti limenku, a ja ću ipak piće pokupiti. Pa onda ostavi ovdje, ko zna od čega, vidite, ostavio gaće neke. Sad jesu muške, ženske, koje koga skidu, ja tu ne ulazim u tu. Onda vidite, uzio tu, puši neki Lester, neki Black, neki kutija cigara. Znači, dođe ovdje u prirodu, snimi ovo, pogledaj opšak koji. Pogledaj koji su hajvanerski opušci, pogledajte opšaka. I sad ja kao nepušač ovdje dođem u prirodu da uživam, ja moram gledati to, a njegov neki Lester Blackers, neki fuj. I baci, i on uzme, ne znam kako ga duša ne zavoli, ispuši cigare i baci. Što čikove baca, on baci papir. Pa je to teško ponijeti sa sobom hajvanerski, je teško uzeti, staviti u pađe, u kola, ubaciti kesicu sa sobom smeće koju nosiš i kod kuće baciti. Ja sad trebam doći, najviše mrzim ove, on misli da je merak uzeti cigaru i žvaljati u prirodu. Došao u prirodu, dočiti pluća, puši ga lola, pa crknit ćeš čovječe od cigare, od duvana, crknit ćeš čovječe, da malo se osvijeste, gledaj opšaka, pa onda ovi od limenki, ovi zebanca, čepova, zaječarsku, apatinsku, čepove uzelo tu, baci čep, kažu, uće li ovo samo nestati, uće li nestati ovaj čep i ovaj opšak? Koliko treba vremena proći da ovo istrune čovječe? Hajvane, ne osvijeste se jednom, ne počnite mozgom razmišljati, ako nemate mozga, otište neko da vam ugradi malo mozga, vidite ima kakav doktor da to ugrađuje. Ja sam znam za ove specijalne psijatre da vam mogu šta ugraditi, ali on će vam pričom tu sat ugraditi. Ne znam šta da kaže. I tela. Ja mislio palmova, ali ima evo pol sokih neki piju ovdje. Onda ostavio i palmova, neki uloški ovo sveću. Ja sad znaš zašto oni ostavljaju palmove uloški, ovo ne pričam ja. Podapiru se ovdje, znači, oskrnavi ovako lijepo mjesto. Učite svoju djecu, da uvijek za sebe smeće pokupi. Pogotovo ovdje niko neće pješke doći, imaju auta, imaju bicikla, imaju motori. Uzmiješ kesicu, najlonku, evo kako mi. Pojeo sam ovdje sad maslancu, fino, evo, jel papir ovdje u kesi? Znači, staviš hajvanu papir koji si koristio u kesicu, staviš u kesicu, evo. Ako nemaš para za kese, poslaš ti ja na kućnu adresu 1000 komada ću ti poslat, staviš, sežeš i ukola u djepek ubaciš, dođeš kući, izvadiš i u kantu. Nego ja sad moram čistiti za hajvanima ovdje, hajvanerima, hajvanerski, a gledajte prirode. Pogledajte lijepi prirode. Onaj čuko ima više kulture od hajvanera, on kad se pokaki, on iza sebe pokrije onog ovance ili ode negdje u kraj da bi se istrio. Pušti, onaj opšak, pa će onda požar izazvati ovdje. Pogledaj, ima smisla, snima malo gledalcu, nek vidi kako izgleda. Evo ružno, pogledaj opšak. Došao se u prirod, pušti, stavi taj opšak u kesu čovječ, stavi ga u kesu, eno limen, evo vidi. Uzeo lola, evo još ja neko je pušio, šta je ovo, neki parlament cigare neki. Ovo što sam bacio, to ćemo mi pokupiti, Amsale, ja papire kupim, ti ćeš ove mi apatijsko. Pivo, znači on ovdje drinka, evo ovako on to radi. Da vam ja to ovdje možete, znači on pije ovdje. Odziva! Uzme one sudrke, one smrdljave, ubode ono. Silovnije, fuj, i onda. I on kaže ja meraka, on ne zna šta je merak. Ne zna, pogledajte moje vide šta je merak. I onda, krkenzi, i ruke, ovako, vidiš da je taman ta udaljenost kako sam ja dočaru. Je li to ta udaljenost?
Znači, to je ta udaljenost popi, pa vidiš, imamo sto, ajmo vidiš tam flaše, vidi dva flaša, gledaj. Znači, ovdje, vidi limenke. I golance tamo ima. Vidi ove zelene flaše, ovo je staklenke, one dalje lete jer je tvrda. I on kad sjedi ove, hop, znači limenka lagana, kraći dome, ova limenka ode, ova staklenka ode tamo u Borićeva. Pogledaj koliko je bor tamo vidi koliko je šupa. To je sigurno od razbijanja, bacanja ovih flaša tam na Boriće, jadni ovi Boriće. Ajmo, ne mogu više, izgubio sam živce ovdje u Miraku. Hajmo pokupim ovo smeće i ide. Hajde, daj kesu da pokupimo. I idemo. Hajde. Nemoj više dečka snimaš. Hajmo, kraj, gotovo, hajde. Znači, snima. Sad ja dolazi. Sad će on mene sad ne znam da li da ja odmah... Počni, klapa. Sad ti meni mašeš, ti u kameru mašeš, ja ću dosti kameru. Mašeš, reci ovako, odi, ja. Ajde Riči, ajde još. Ajde Riči, ajde. To Riči, penji Riči. Penji Riči, evo. Čekaj. Riči. Oni se će mu. Oni ti, dorate mu. Rađe bez sedla, ja, nekako Isključeno kod. Mora i sa sedlom. Gdje si Rane? Čuvaj sad, Marine. Ajde polako, moj Jarane. Ja sam onaj kraj tera rovu. Polako. Maša. Ajde to. Ispravi noge dol, pruži Riči. Tako. Pruži noge dol, uz state, same noge. Neka ga, hajde. Kako je to? Dobro. Ona se pehime stegnu, to gledamo malo, jel? A? Kapri, skoro. Šta je bilo? Ostavili tarigus ovdje, možeš misliti, bože, sad čuda.